Popularni glumac Dragomir Čumić Čuma preminuo je u nedelju nakon kraće bolesti. Imao je 76 godina. Omiljeni glumac Puriše Đorđevića i sjajni komičar iz filmova Zdravka Šotre, Dragomir Čumić Čuma preminuo je u nedelju u 76. godini života. Glumu je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a karijeru je započeo ulogom u filmu San Puriše Đorđevića. Popularni Čuma razvio se u jednog od najprepoznatljivijih likova srpske kinematografije. Bez pompe i afera, suptilno i iskreno tumačeći na stotine malih i velikih likova, upisao se u vrh karakternih glumaca. Njegov najuspešnije ostvarenje su u komičnim ulogama Nespretnjakovića i Gubitnika, kao u filmu Radio Vihor zove Anđeliju iz 1979. godine. Nove generacije pamte ga po ulogama u filmovima Lanjena zvezde i Kad prorastem biću kengur. Poslednjih godina igrao u popularnim televizijskim serijama poput Šešir profesora Koste Vujovića, Vojna akademija, Bela lađa, Ranjeni orao, Nepobedivo srce. Glumac je preminuo nakon kraće bolesti.